Pozdrav svima, s vama je i ovaj tjedan ekipa iz TV Čvare. U studiju su Djed Mraz i Djed Bošnjak. Pozdrav. Fantastičan adventski tjedan u Močvari otvaramo utorak Kada u ponudi imamo umjesto kobasa i kuhanog vina koje se nudi na trgu, Gospodara svemira u sklopu programa Kazalište u Močvari. Gospodar svemira je diplomska monodrama nastala kao dramatizacija kultne znanstveno-fantastične knjige Vodič kroz galaksiju za autostopere. Bitno je napomenuti da je cijena ove ponude, isto kao i one na trgu, besplatna. I fakt bi bilo cool da baciš ono kasnije kao Batmana, našo Aha, kao na. Batman. Bravo. Gospodar svemira je diplomska monodrama nastala kao dramatizacija kultne znanstveno-fantastične knjige Vodič kroz galaksiju za autostopere. Bitno je napomenuti da je cijena ove ponude ista kao i ona na trgu, besplatna. Da. Advent u Močvari nastavlja se u četvrtak kada na programu imamo predbožićnu misu. Predbožićna misa je novi koncert volontera iz Močvare kojeg puta dovode pop rap senzaciju Patera Papulu. Kako mistični dio religijskih obreda ne bi ostao zapostavljen, pobrinut će se reperi 253 i reperi sa zapadne strane grada Krug. Zapadna strana Krug kao. Jel? Kako bi rekli u Sloveniji, upad je besplaćen. U petak službeno prvi dan zime koji ćemo proslaviti uz Feel the 90s Party. DJ-ica Charlotte i DJ Frosh ove večeri pušta izvođača kao što su Nirvana, Oasis, Green Day, No Doubt, Radiohead, Offspring, Foo Fighters, Metallica itd. itd. Upad na party je isto kao i pravljenje Snjegovića i grudanje ispred kluba, besplatan. Jel zapad možda Kruga? Ba. Dok je Pelinkovac na akciji cijelu večer po samo 6 kuna. Tako je. Kako bi rekli Islanđani, Viđ sjaum. Jel? Bo. Kad smo već kod grudanja, u subotu vas DJ-ice Lux iz Nić grude u hitovima 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih i 2000-ih. Isuse, koliko godina odjednom. Da, tako je, u subotu je novo izdanje Vremenoplova Hićina. Zapleši ti s nepoznatim ljudima uz ritmove AB, Floyda, Beatlesa, Stonesa, Bee Geesa, Hendrixa, Cepelina, Beach Boysa, Dorsa i mnogih drugih. Upad za ovaj nezaboravno suludi sprovod je besplatan. A u nedjelju nam dolaze senzacionalni prvi hrvatski kečeri. Dođite i uživajte u pivi, večeri krvi, suza i znoja, jer upad je samo 30 kuna, što je znatno manje u usporedbi na trgu kad pojedete kubasicu i čašu kuhanog vina. Kako bi rekli u Nepalu, jebeni redatelj, ono. It's okay.